bahala. Maya payabak po, kaniting banal ako pagmasusyan, hiyabetada ka rin katamong panalangin, dig makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ring pamilya ng Alfredo Arce Sr., pamilya ng Roy at Josie Espiritu, pamilya Tonyo, pamilya ng Lorna David, pamilya Caballas at Ramonedas, pamilya ng Mr. and Mrs. Jeronimo Mangaluz, pamilya ng Larry at Emily Angeles, Audi at Luz Kiambao, pamilya ng Mrs. Remedios Dungka, pamilya ng Tony at Helen Goson, pamilya ng Chris at Julie Benitez, pamilya ng Romana Reyes, pamilya ng Orling at Ana Benitez, pamilya ng Paul at Chicky Velarde. Para king Aldonam Kebaitan Maribet Arce Espiritu. Para king Special Intenciones daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021-2022, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Cyrene at Cerces Kuyugan, pamilya ng Marisa Roque, Michelle Pauline Dairit, pamilya ng Librada Agustin, pamilya ng Ray at Josie Angeles. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr.,
Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Milo Odan, Luther Lopez, Mario Pasion, Merla Mangalus, Severina Limson Javier, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, at para king alanganggang kapainawan na rin kapatadtamong Mayango Nabie, Di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Fez Rosalinda Cailao, Marcelo Dolores at Roman, Agustin Dungka, Herminio Reyes, Jeronimo Pasion Sr., Pomposo Jr. at Irma Tolosa, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaga nakapakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kay katamu laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kay katamong egan-ganang frontliners. Siklaw tapo para king Horacio Imperata, king dagyuningig pa ang poning anak, ang poning Banal na Espiritu. Amen. O mapamakadulo, ang pong mapagmanasakit ay igpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot mi, king sakit at kamatayan. Adinan mong kapanayan, pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat ang pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapunming pangbansa at lokal, ban mamilila at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas. Makaligtas kaniting sakit at inggawan dayti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na ing pandemya king bansami. Ipanalangin mi na ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mo na paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Lord ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Lord ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakadulo. Manano na sana paunining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasakulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub, at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalaw na po ng kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong,
O kabanal-banalan na hinduning Diyos, emo sana pisawili ring aklis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagpus mo kaming ikabos, king balang panganib, o maligaya at kanuan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. King nagguning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Amen.
Sabi po, top number 3, may baka po sa makagaldaan. At yeset anak na. Sulingan, yeset anak ng gabi. Number 2 po, Yaman Esa Nakapanaya, Ipamangin Bening Mano, Ayaw Usinan Nakulan sa Dati niya pekan ako. Nanutok yan tamo. Ito sana, ito tala, hirap na lang tayo. Sabi ko, kita po kaya siya natin. Dapat tayo. Pabitang na. Pabitang yan. Number 2 po. Number 2 po.
Girls na punta. Diyan mo muna. Boys, girls. Boys. Boys, girls, and then girls. Kaya kita ko yung sana only. Tama. Boys, girls. Ito yung pagkabit ng boys, girls. Yun. Ito yung lang ka na. Boys, girls, and Number one, boys, girls. One na lang kay mga informal pang babae. Yung importa, Tatlo. yan, Okay. isa. Ulisap kong iputula, ulisap tayong masaya.
Ulisap kayong tutula, ulisap kayong masaya, Ela ko manupuling katanyang minum. Ulisap kayong tutula, ulisap kayong masaya, Ela ko manupuling katanyang minum. Anding meto nga pamilya ng Diyos, metipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, amponing anak amponing banali Espiritu, Amen. ing grasya ng ginuta mong Yesu Kristo, ing luguod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banali Espiritu, manatili yasanang parati kay kayungan. At keka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, king kataymikan daring kay katamong pilupluban, at king mitmong kapakumbaban, ganakantalangin at sisyan, ting sablata mong kasalanan. At aduan tamo ing kalam ng lunos at kapatawaran ng Ginoo, matang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyagkas tayo pungin ng miyag nanagnan ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panikapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sa belang anghel, ampon santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutang. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Isaya
Manalangin tamo. O Diyos ng lugod at pakalulu, sopan mo keng tuki king alimbawa ng Maria, parating makasadyang tupad king kaburian mo. Kanitang tinggap ne ing maya pabalita ay natad na ning anghel, matula ning tinggap ing alang hangga mong anak, at kitman king sala ning kay kang Espiritu, meging templo ne ning kay kang amano, ang mabibiyat magari kambe mo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't ing libro ng propeta Isayas. Pe paralayang pasibayong mensahe ing Ginoo kang ahas ngana. Adwan mo king ginungke kang Dios king dina nakang metong atanda. Malyaring manibatan niya iti king kalalamanan ning lugal daring mete o kaya king matas aban mo. Kinguli na nita nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam ko sa. E pamakagyuke kayo, inggisanan nyo la kapibabatan ding tao, at patiwari ing Diyos, gisanan nyo naman kapibabatan. Inggino mismo, miyayang metong matanda para ke kayo. Ing meto nga kaya na babae, milamnan niya. Mga nakyang metong alalaki, ating maging lagyo na Emmanuel. Ingamano ning Ginoo. Salamat kang Diyos. Pakibayan tala po rin koro para king darita pakibat. Paluban niya ing Ginoo, niya ing ari ning ligaya. Ing sabla bandining Ginoo, pati ning sabla nga tsuking yato, bandine ing metong sikluban, at ding sablang keti manok nangan. Ya ing kaniti me natagan, king libutad ning danuman, pe katigit me talakad, libutad ning dayat malat. Nino ing makikatuliran, mukyat king bundok ning Ginoo, nino ing makikat matulid lungob, kilob ning banal ng templo, ya itang makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise, itang emag nasa king dewakan, at emag salitang kalaraman, laban king kenuman. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan ingugali ring taong magdulap king Ginoo, ding malapit king Diyos ng Jacob. Anuman
Talakad tapuman parangalan ing mayap abadita. Itangan po, Meka Kenny, Susi ng David. Ibuklat mo ring pasbol ning alanganga ng kayarian ning Diyos. Ibulos ning bihag ning dalumdum. Inginu manatili yagay kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod ne ning Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazareth, ing metong karing Balena ning Galilea. At inyang balita para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong alalaking milagyuan Jose, ay ba't king lahi ng aring David. Maria, ing lagyo na ning babae, di natangyakeya ing anghel at ngana, ing kapayapan manadili keka, ing ginuat siyo keka, at te panwana na kangemo nano. Tutuyang melingas nga sa lubi Maria uli na niti nga manong sinabi ning anghel, at isip-isipa na nung naning kabalduga na niti. Nga na kaya ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam yalub keka ing Diyos, milamnan ka, at ibayit meng meto ngayaan na kalalaki at pamalagyuan meng Jesus. Maging marangalya at mayaws yang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa neng ari ning ginong Diyos antimo i David api pumpuna na. Yang maging ari daring lahi ng Jacob king sablang panahon ating kayaryana eya mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari, iti ka bang ako dalaga ko? Pekibat na ning anghel, datang yake ka, ing banalay espiritu, ating upaya ning Diyos, lilunga na ka. Uli na niti, mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal amibayit keka. Lawan may Elizabeth, akamag-anak mo. Sasabyan daring tao kingene mga anak, dapot ngeni, kanam na agyamang matwane, uling alangbage, aena, apapalyarian ning Diyos. Alipa na ako ning Ginoo, nga ng Maria, marapat sa kanako, antimo, ing sinabi mo, at likwane ning anghel. Pakamalan kong bininyagan ning mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak po kayo kayong ang sabla. Mayapayabak po amon. Misan kitna na ako po, ning metong akabaganak kay kami, karin king sexmon, king sasmon. Nga na po ka na ako, niting kamagana ako. Among, o tapansin ko, malagad na kamo yatang miyuli, keti kay katamo, nga na po. Among, tila yata, madalang ka na lamang nakakauwi dito sa atin, nga na po, niting kamagana ko. Ngako mo pong simpleng mekibat kaya,
kaniting namanwa na kanako. Baloyo po, ngako, king kamatutuhanan po, atin po talagang sangkan, atin po talagang dahilan, inyapin po ang nakumuking kalagat mumuli kay ni king sex mon. Ngako po. Kasi po king kamatutuhanan, ngako. O ba't po karakalda, ring taong ebyasang mag-face mask keni kay katamo. Ngako po. Karakalda po, ngako. Ding taong ebyasang mag-face mask keni king balenta mo. Akit mo larugo, kauli mo tsula king dalan at naking kanormal ing sitwasyon karela. Ako'y may tatakutan, ngako. Ako'y may gaganaka karela, ngako po. At bilang pamaningat na mo rin po king sarili ko, protection ko king sarili ko, ngako po kaniting kamagana ko, ako na mismo, ing mimiwas kanite. Ngakong sinabi kaya. Paalala lang po sa ating lahat, ang COVID ay nandyan pa. Ne po, ang COVID ay nandyan pa. Hindi natin siya nakikita. At ang yang sabihan mong bababa na la, ring kaso, karing may infect kay katamo, bisa tamot ali yan at tsupa. At yang bababa ne, ing kaso, karing mituturan kay katamo, napuburing sabihan nita na magtsaman-tsaman ka o magpetiks-petiks ka, easy-easy na ka, magkampanti ka, uling binabana, ali. Kutang mo po. O ba't mo po, dakal na pa rin po kay katamo, ding biyasang maminto, king simpleng protocol mo. Dakal pa rin po kay katamo. Ding maminto, kitang awsan tamong simple protocols. O ba't mo po dakal na kay katamo ring makiramdam, king paganaka, dapat tamong gawan, king peligrosong dadala na pa rin niting pandemya. Para bagang hindi pumapasok sa mga kokote natin, sa mga isip natin, kung ano ba ang dapat talaga nating gawin. You know what? Sometimes we hear, but we do not listen. Sometimes other people hear, but they do not listen. Pwede naman pong sabihan mo na lumubya, kingwanan mong balugbog, ing nano mang dimdam mo, kay ba't nang linub yan, luwalya mo king kasumangid na balugbog, makanita mo, yari na kanita ita. Pumasok sa kanang tenga mo, tapos lalabas yan sa kaliwang tenga mo, yung narinig mo. Magadwa na pong banwa ing pandemya, ne po, king susunod na banwa. Pero balo yung po, atin pa rin pong taong ang gangeni, maniwala kaniting COVID-19. Kaniting coronavirus, kaniting pandemya. Bakit? Uling elabyasang makiramdam. Ilaretang taong ebyasang makiramdam. Mate nung mate, ngara. Mate nung mate, ngara po. Oy, ting kapanwalan daring aliwa kay katamo. Okay. Walang problema kung ikaw ay mahawa ka. Pero okay lang ba sa'yo na manghawa ka ng iba? Walang problema kay kamaniwala. Miyawa ka. Pero okay mo rin ba ka na iyawa mo la ring haliwa? Itabang sakit ya at mate yung meto nga tao king kapabayan mo? Itabang ikay maging sangkan o dahilan nung bakit maging miserable yabya yung meto nga tao? We call that insensitivity. We call that insensitivity. King mi pa siya kay ebanghelyo, kaniting kalimana na pong aldoning kay katamong misa de galyo, dimdam tane, ing lagyo na ning nuwa na indong virhen. In today's gospel is about Mary. And given this new normal situation, Maria, kingisip ko, panwalan ko, atin niya pong bayong lagyo kay katamo. Mary has a new name title, and what is it? She is the Our Lady of Protocol. Mary is the Our Lady of Protocol. Baloy po, nung kanitang panahon ng Nonayndong Virhen Maria, uso na yung COVID kanita, may kapandemya na kanita, palagay ko rin ganaganang tao kanita, may tura na lang.
May nga infect na la, at bukod mong metong yang taong ma-infect kanita, ma-COVID kanita, bakit? Nino, Maria. Nung kanitang panahuning no na indong virhen, uso na yung COVID kanita, at inang pandemya kanita, dingega na ganang tao kanita, miyawan nala, mi papanawan nala, kaniting pandemya, at bukod mong metong yang tao, ing emanawa kanita, nino, ing nuan na indong virhen, at naning sangkan, Maria po kasi, biyasa yang makiramdam at mamintuking protocol na ni nga pong Ginoo. Ing nuan na indong virhen Maria, biyasa yang makiramdam at mamintuking kaburyana ng Diyos. Mary listens, but when she listens, she obeys. Mary listens, but when she listens, she obeys. Among nano puwari, ing pamiyaliwanan ning hearing king listening. Hearing, potang dimdam, yung gayang balugbog yan. Kay ba't nanita, ala nakanggawan, hearing. Pero, potang sinabi mong listening, dimdam me yan, kay ba't may dimdam, nya mo dimdam ting isip mo yan. Kaya beya, ingke kang katawan, at sugradong kay ba't nanita, ating kang gawan, atin kang pamintuan, listening. Kanitang panahon ning nunindong Virhen Maria, iya mekiramdam ya, me mintuya, king kaburyana, ni nga pong Ginoo. Kumbaga po, Maria, nya mo kabudpi balabalog pugboy nga pong Ginoo. Nune, pekiramdamana, pe mintuana, iting mayap abalita, adarala na kayo ning Anghel Gabriel. Isinapuso niya, isinabuhay niya ang kalooban ng Diyos, ang protocol ng Diyos sa kanya. That is why Mary was declared as the greatest disciple of God. Enya mo po kabudbiklat Maria, di nga doon ng balugbog king apong Ginoo. Ne po? Nala mo biklat Maria, ding balugbog na king Diyos. Nune biklat ng Maria, ing puso na king apong Ginoo. Biklat ng Maria, ing pilubluba na king Diyos. Ating ko pong kakaluguran. Ining kakaluguran ko at neking kaburing magkantaya. Basta ating bidyoki, ining kakaluguran ko, halimbawa, ating bidyoki, siguradong magkanta't magkantaya. Nung ikay tinimid mo, metong o adwalang kanta, iya ding timid na, pilina na, 5 o 7 ring ikanta na, at may bugna na nga itabili ing mikropono, at ene ibye ka ring aliwa. Ang kaibigan kong ito, mahilig siyang kumanta. Kaso ang problema, ang kanta walang hilig sa kanya. In short, sintonado ya. Alayo, king tono, potang magkantaya, wala may nadaramdaman. Ing tono, ing boses. Ing wanindong Virhen Maria, paratiya pong atsu king tono, king kaburyana ni nga pong Ginoo. Ing wanindong Virhen Maria, kapilan man eya meging sintonado, king kaburyana ni nga pong Ginoo. Eya meging sintonado, king protocol na ni nga pong Ginoo. And this day, today, Mary is inviting all of us. Mary invites all of us to be like her. Na po? Baliyo, alang kwenta, alang ulaga. Nung sintonado ya, yung boses na ng Diyos, inyang damdamanin nung nindong Virhen Maria, nung makasaraya kanita, nung enedimdam at enepemintuan kanita. So, we should always be willing to open our minds, to open our hearts to the invitation of God to love. And today, love is defined by listening. Love is defined by listening. To love is to listen, and to listen is to love. To love is to listen, and vice versa. To listen is to love. Pag nakapuking balang metong kay katamo, nung ita mo po mismo, eta mo susunod ka ring protocols, di kakasala tamo. Among nano po nga manuan yung protocols, emo po protocol, king COVID-19 o king pandemya, pwedeng protocol yan, king pamangawang mayap mo naman, karing kaparatang tao. Nung ika mismo, kasusunod karing protocol, kasusunod king protocol, may kakasala ka.
Bakit? Uling ing kasalanan, pahamak yang tao. At nung ika na ing maging sangkan, ban mapahamak yung meto nga tao, pauli mo, may kakasala ka kingapong Ginoo, amemye, migkalog, biye, keka. Not only because you did not care for yourself, but because you did not care for the person around you. Ingnuan na indong Virhen Maria, makatonoya kingapong Ginoo. Ingnuan na indong Virhen Maria, makatonoya sintonado king kaburiana ni ngapong Ginoo. Wari po, putang makiramdam tamo king meto nga tao, naman po ganagan ng tao pakiramdaman tamo. Nang kahit nga liwa, kabudla makaramdam, kaibat na nita lanong gawan. Di ba kapag ka nakikinig ka, yung pinakikinggan mo, siguradong mahal mo. Makikinig ka ba sa taong hindi mo mahal? Hindi. Inya makiramdam ka, uling itang taong sasabi kaya ka, kaluguran me. Pero din naman po nga liwa, baludang kaluguran dala, pero o ba tela makiramdam? Uling king kamatutuanan, de kaluguran ing taong ita. Malapit na po ing Pasko. Halos ala na pong Paromingo. And we would love to celebrate it. And I hope that when you celebrate it, it is in the context of sinless celebration. Paganaka po tanging meto nga daw. Halimbawa, may pabrenya, po tanging meto nga tao, may pariwaraya, na nung kadalasan sa sabihan tamo, kasi may kiramdam. Nga tamo. Ne po tanging meto nga tao, may pariwaraya, sugrado yung kekang damdaman, yung kekang sabihan, naku kasi may kiramdaman. Kasi may kiramdam. Nga tamo. And that is a very sad footnote on the tragic of life. Pag nakakalupa na po ng Nuentong Virhen Maria, kamo sana kabud makiramdam mo. Sana kay ba't may dimdam yan ating kanggawan. Iti kay kayang pamintuan. Please, do not just hear, but listen. Talagad ka man po. Pakamalan kong kakaluguran, manalangin tamo king Diyos, batang at subanwa, amitubod kang Jesucristo ng anak na ban maging galame, ning makataong familia kapamilataning pamanangunang Maria. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, isadyame ing balayan mo, king kekang panyatang ulitan niya po. Ginoo, isadyame ing balayan mo, king kekang panyatang. Ban ing Santa Iglesia, parati na parehong ipahayag, Jesus, anting anak ng Diyos, at anting anak ng Maria, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, king kekang panyatang. Baning yato, salpantaya kang Kristo, ing anak ng Diyos, dapot kiglinet beit ng Birhen Maria, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, king kekang panyatang. Banding sablang pamilya, matularing tanggapan ni Kristo, ing anak ng Maria, kapamilataning pamananggap ng mitmong lugod, king balang anak, abiniyaning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, king kekang panyatang. Banding tamungan, makapagsadya tamo, para king pangabait ng Kristo, ing anak ng Maria, kapamilataning pamananggap tamo kang Kristo, karing kay katang puso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyaming balayan mo, king kekang panyatang. O Diyos, sa iba may anting katuparan king malugod mong tangka, gewa mo kaming galame ning kekang familia, anong nu Jesus kapatad miya ati Maria, iya ingindume. Gawan mo kesa ng maganaka at mapamintong galame, antimong ingalimbawa ng Jesus ati Maria, itingan buwadwan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kayo kadamong daon, matanggap ya, harapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapanin sa aning gintuiting taon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kay katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipa may miglalang tanggapan me, sana itingayin adaraon me. Manano na sana ng Eukaristiyang pe, pakisuluan me, idala na kami king biye alananga. Pagdulapan mi king kasalpantayanan at kapanaynayan, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman at iliyake kayo, At keka antimuri, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo, iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan dagang barati, at numan karino ipa Diyos kang alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Pisyag da ring sablang propeta ing kayang panyatang, delane ning indong birhen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugot. Si Diyan ang uwan at alapaminyag ing kayang panyatang, at pepakilala na karing tao inyang di natang ne. Huli ning emunanong lugod na kay katamo, kitma na katamong tula, ngening pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabayit, kanita, potang datang ne, das na nakatamong masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita, kambering sablang kororing anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamye kapurian kay ka, at ngamingang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbarake kami malyarilang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuanin tinape, at pasalamat yagega. Pirasune at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti yung kadakong katawan, amidawon, marake kayo. Makanyan mo naman kay badning apunan kinuha na yung kalis, pasibayang may pasalamat kay ka, at binyan yung kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide, iti yung kalis ng kanakong daya,
ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na rin kasalanan, daptan iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipain kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagam mo amo, kingi kaming ansa ng mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king medo yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, kay kaming Papa, i Florentino, ing kay kaming Obispo, Ipasiano, ing kay kaming Obispo, Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manena yung subling miye, at ding sablang meyangu na biye, lalong-lalo na, di Norma, Fero Salinda at Maria Paz. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo agay kaming patulunan, at inupat king malmong kaburian king keka baning banawon. Burian dagat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan na, kambena kaya, ipang mayupayang kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dekat parangalan, manggaman kingalan hanggan. Nginipun ti mong anak nang inampun kay katamong malugod agino, mausta mo ngini kay karinga manong tiro na kay katamo. Ipamihat syuban bisang banging lagyo mo, datang ke kami ing kayarian mo, ipamintuan ing
tua king banwa mi pamintuan ing loob mo ing kakanamin king aldo ibiemu ke kami king aldo ngeni at ipatawad mo ke kami ring salami ke eka anting pamamata kuad mi karing mi kasala ke kami emu ke hipay saul king tukso ngunay kabuski maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, ban king kasaupahan ing kay kang pakalulo, parati keng miikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatag ng Heso Kristong kay kaming talapanghapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kaypayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginoming Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalik nan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antiwuri. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan po kay kayo. Kapayapan po kaya po man. Ngayon ginudabong Yesu Kristo, ing anak ning nunaindong Virhen Maria, ing kordero ning Diyos sa milalakok ing kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikasmiyang kamano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
pasturing Israel, datang ka, itapos mo kami. Pakiramdam ka, pasturing Israel, datang ka, iligtas mo kami. Nilurawan ng tanaman, lumas ke kampela, at layo ke malaho. Malala na kilala ko, naging kumera kan tiligan ng ibalik inggera. Pakiramdam ko, pasturing Israel, datang ka, ikawas mo kami. Pakiramdam ko, pasturing Israel, datang ka, ikawas mo kami. Ramdam ko, pasturing Israel, datang ka, ikawas mo kami. Pakiramdam ko, pasturing Israel, datang ka, iligtas mo kami. Hanggang kapilan ke kamwa, hanggang kapilan ke malaya. Kalungkutan yang kekeng pa, magang tingwang lakaring matahi yang kekeng inuman. Pakiramdam ko, pasturing Israel, datang ka, ikawas mo kami. Pakiramdam ko, pasturing Israel, datang ka, iligtas mo kami. Nilurawan ng tanaman, lumas ke kampela, at layong ke malaho. Malala
Manalangin tamo. Oy paming malugod, ding pisulo-sulo mo king banal mong dulang, pagkaluban mo sanang tunay kapayapan bilang papakinabang king kim panandang kapag masusyan. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Inginu manatili yake kayo, At keka antimurin. ito kuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Paniwalan nyo king misa ning anak ng Diyos, dinatang yake katamo, panayan yung datang yang pasibayo, at manano na sanang king ngayang panyatang, iyatad na ke kayo, ing sala ning kabanalan, at itimawa na kayo, ning keyang kanwanan. Amen. Ing Diyos, gawa na ko sanang matibe king kay kayong kasalpantayanan, matula king kapanayan, at alangkupas king lugod, sukad ning biyeyo. Amen. Masaya tamo uling ing kay katamong talapan at bus, dinatang yang mibye-bye busal tamo anting meto nga tao, potang datang yang pasibayo king ligaya, ablasanan ako sanang biye alang angga. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, king lagi ning ipa, amponing anak, amponing banali Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang ne, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos. Malam aja sa lapit ng kalapit ikaw, wag ay